Remakeup da ju we kamta paubing. Ukraine National Indigenous Product Expo Hobokaira. Imphal Mandalay Rikwai flight masangla chatpokawra jihera. Laikhyang Tor Ache the Tangkol Express Pau Tang Mering Chodang in a Bami Dele, Paubing Messaina Nganangrumsa. National Indigenous Product Expo Ukraine Rungmi Dele. Expo BMS Scheme 5A Wazingli Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise na Fund Sakmi MSME DFO Imphal Mangaina Mig Shok Sana. Kazipche Aya Town Hall Pungredang Ukraine inaugural function Kuigada Ukraine MLA Ramgani Muivana Maso Sadavazanga. National Indigenous Product Expo Akama Kupsangra Indigenous Expo stall Hampangada Terugada local audio Ngade Your Middle. MLA Muivali Nsoda Herok MLA Tokchom Radeshyam Singh, former Deputy Speaker PJP Manipur spokesperson MK Presho Shimre, retired IRAS former MLA candidate Hopkinson A. Shimre Atumla, Kayawo Sadavazanga. MLA Ramgani Muivana Tanda Indigenous Expo Chili, Rashog High Stall Psychorally Inspection La Zatvaya. UHTF and MPI Managing Director Ningjui Chi Shatsang Nagahang, Aju Wisadakle National Indigenous Product Expo Hiwivang Total Proposer Shagatum Gada Krawing Chili, Hangshini the Chishad approved Samida, Nordic Psychorwe Alungli, Ukruli Rungdakle Himang, approved Kasa Sampangajia. Expo Chili, Senapati, Imphal Kala, Ukru Apam Mutede the Wiena, Rang Rumida Kalipingli, Ramganim Wivana, Sokangai Pongshokta, local Kalatang Ring Shop Kala, promote Kasahi, Leplungragji Hanghiram. Ningjuk na Apuk Apakvu Vashunda, Machukui, Otsakli, Sak Shoktaran, locally promote Sakang Saki Kamatayana the Hangsanga. Habok the Ter entrepreneurs Pingli promote Kasa and Soda. Odla Yorkuida, Kalo Bingwivangla, Traka Kankanang Sarakaji Tuila Hangsanga. MLA Tokchom Radeshyam Singh Naghang, Legishigala, Ningai Kamatahina, Odmanga Saikoro Ungshum Sambanga, Chuivang Kapung Tampak Akainaka, Leshing Roksa Gachi Hangsanga. Tangtangli Shijindakale, Muchukyangda Itum Naki, Shemshoka Parakaji, Paning Shokta Itumi Ena, Shemshoka Haihina, Lansinrin Junka, Njonragala, Yaririn Alungli. Leshing Rokta, Shemgashok, Oti, Lomi Kang Rokina, Yuli Reg Sankurada, Radeshyamna Hanga. Katagui Lungli Pisatan Gokui Muchukta, Quality Li Miang Sang Aka, Ot Mungshung Raj Wivang, Kangategala, Hot Kanahi, Ling Rokta, Manipur, Lansinrin, Matasang Saksada, MLA Radeshyamna Kasatsanga. Higata program hi chungmaida Singang Sakngaya la itum akainaka therma kashagaza karing krag ngateng roksala la leshing rokta katom roksa kachitui hangchipuna. Achalaga awa ying rapping na shijin kasa itumi local audio shimano man gahai tailaga. Ringung sakavai Narendra Modi na vocal for local kacha local kalatawi product promote kasa kala Legasa ochi matamida sem gakui kala quality mapung pamida shemshok kui gashaphi kuira kamina da hangsanga. Hidada itum akaina aka katom rokta apam ngate dali Juhoshok Yorshok Shop Kawai Sasada former Deputy Speaker PJP Manipur spokesperson MK Preshona Hangsanga. Retired IRAS Hopkinson A Shimre Naghang Nagakui Otsak Aina Sak Shok Taran Mushoy Lagla Ot Umshungra locally Shokta Kale Protaki Lenganong Makale Wivang Hakasang Rekasang Hi Chot Lakta Layaka Shorgana Nordisli Migzang Mida Rekasang Hakasang Apong Traka ina Kurami the Lakala, Itumi Apam ina Shemgshok, Ot European Hilla Ayar Joshokta, Lansin Rinli, Resang Kvang Sang Saksada Katongsunga. Ukur SP, IBS, Ningshem Bashum, DFO, Shangam, Shaliwo, Manipur Industry Development Council with Chairman P. Loken, Small Industry Corporation Imphal Manager L. Ipetompi Devi, Tangul Shinalong President Tingre P. Lunghar Washi Kala at Se Ato Zingsho Zingdon Longpang Chairman Pingla Katsip Chili Wazanga. Imphal Wena Mandalay Kala Akartala Wena Chidagong Bagashung Flight Masangla Hapokara Chihera.
Civil Aviation Minister Jyoti Ratijaya Scindia na maram hi hangda Northeastern State we international air connectivity mathami kwai sada Northeast we ena Myanmar kala Bangladesh washung kwai flight che masang la chat pokawra che Horthangla Arunachal Pradesh Itanakar we Holongi Airport we ena flight kare Civil Aviation Minister Jyoti Ratijaya Scindia na Juhomia flight che Indigo we ena chata Kolkata Makanda Mumbai washunga Northeastly 2013 to 2014 atamli airport chiko legasache ara airport trada thruk leida khlena Participatory Action for Sustainable Development Organization kasha aina pastowi jingum magada phanga kagashung Silver Jubilee ayam yon haira Silver Jubilee gazipche pasto office complex khulungtang tungre hompungli khikada DPCA Executive Secretary Reverend Dr. Mathotmi Vashana maso sada wazanga Tangkul Naga along with President David K. Shimre, Ukrawi DFO Shangam Shaliwo, Tangkul China along with President Tingre Pilungha Washi, Kala Hompungwe Aunga AS Unga Yung Peter Atumla Kyawo Sada Wazanga. Ang ran ang yechili pasto Silver Jubilee Memorial Stone aina souvenir masoona lanmia. Reverend Dr. Mathotmi Vashana Gahang, Civil Jubilee Kamyon Hili, Vreling Soda, Zingum Magada Pangawi, Shongza Chadraga Hai, La Tanrami Highway Witness Mimaron Gigjina. Pasto we founder project director Gajendra Prasad Mohan Dili, Verena Somi Gahaina Gaji Hangda, Abraham Lee Verena Awiram Notalaga Zadluda Gagasotaran, Zad Kashap Tada, Gajendra na Gazad Wivang Ishidangkulna, Sokami Sangapangna. Gajendali Verena Somirunoda Reverend Dr. Mathotmi Vashana Hangsanga. Pastona Ashui commitment je renew Masaka Civil Jubilee Myon Hailaga Ningtakok Aina Pamhara Gaji Hangsanga. Humpung Wona Kamatuili Kahang Apam Hili Regasang Hagasang Quikrali Pastona Sharuk Gahaka Kuidale. Tangul Shina along with President Nakamatuili Gahang Pastohi Viviti Wena Karana Tingre Pina Gahang Pastohi Anganuilaga Atamuena Ramli Vada Development Katada Quirara Klada Machut Kami Organization Akana Pasto Pungvo Otsak Rumping na Twigai Atamni Mashitriena Otsakang Rumtada Savashumlada Shina along Katan Virginia Kazum Sanga Gashini National Kung Championship Surat Gujarat Makok Mida Jele Dangkul now called Kuyi Maikia Sambangaira. Ngahanji Kung Fu Sports Association Gujarat na Makok Kamina. Ngahanji 50 to 55 kg category Willi Jingjoy now Damrichan Kansu na gold medal Yuhera. Open Daulu evently is the som now Shimayon Ningshen na gold medal Kuyi Sambanga. Shimla Kajivali Mankavaiter Tep Aina Kurami Ragaji Center Shokarwe Scheme Ji Jerabam District Borobegra Subdivision Li Ataima Matei to Rajihera Jal Jivan Mission we Azini 2020 Kum Borobegra Subdivision we Abam Natei Dali Ot Hapo Kahaina Ka Tap Water Supply Arila Marata Rangachia Ter Runkavai Water Reservoir Jila Mishijin Mada Abam Ji Kar on Haira the Ramnau Bin Hanga Shogarna Hanghaji Umshung Mikvai Boda Tap Water Supplying Rin Mikvai Yang Sang Miluda Borobegra Subdivision Region Naubina Bohaira Gujarat Bull Duty Gada Manipur IRP Kani Mawansaga Highway Ex Gracia Lupa Lak Trada Pangamirada Election Commission of India Hanghaira Ajahon Kuptang Azin Gujarat we Borbanderli Election Duty Ta Kangarum Akana Naumai Kapshokta Paramilitary Javans Manipur Rifleman Kani Toiba Singh Dhaino Bon Josing Aina Jiden Singh Kumandemli Kaptat Kahaina Ocho Chili Manipur IRP Mi Kanila Sazahawa Porbanda with Superintendent of Police Aina District Election Officer Kaninina Ex Gracia Lubalak Trada Pangami Sagaji recommend Sada ECI na Maya Kamina Ocho Che Indian Reserve Battalion Personnel Pingli Pam Ngasak Kasa Tukta Gosawi Cyclone Relief Center Li Kishokna Rakra Union Budget 2023 to 2024 we pre-budget Kazip Kupsang Haira. Budget 2023 to 2024 we bang Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman na Thanda pre-budget consultation meeting Ajahon Tarik Magada Akawi ena Pamrashumda Ayakup Kasangna. Kupkasang Kazip Chili stakeholder Ngatede the we Minganing Bing Mazanga. Budget Wivang Agriculture and Agro-Processing Industry, Industry, Infrastructures and Climate Change,
financial sector and capital markets, service and trade, social sector, trade unions and labor organization we mingning bingala economists bingli ngsan hairam. Union Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary and a Chief Economic Advisor la Khangsan Jili Wazanga. Atumui Gazip Jili online virtual mood aina kasana Lakhwak Central Trade Union we forum na virtual pre-budget consultation ji boycott sahawa. INTUC, AITUC, DUCC, SEWA, HMS, CITU, AICCTU, LPF, AIU, DUC, kala UTUC zangda Trade Union Forum china online maning la physical meeting makok mida hangsang rok vai atam chada mikwai poya. Atum naghang Central Trade Union mingning avavali mutui kwai minute katum mang mira jihawa. Kala je mga yimana ngasan gasat hairada budget video conference chili mazang mira jihawa. COVID restrictions suida hailala online ka gazip kala Central Trade Union thrada khani jangda ngasan gi gchili minute hangshini da phangamang hai khamichi mamiyamana da forum jina hanga. Ayushman Bharat Digital Mission li mingjan crore akha kahaira. Union Health Minister Mansukh Mandaviya Kachishat Atishura Ayushman Bharat Digital Mission li digitally linked health record crore aka kahaira da India with digital health songjali manga khwawi ringapha phongshoka. Ayushman Bharat Digital Mission we azingni Ayushman Bharat Health account leda atumui digital health record link samigi gijina. Chidada record aka layega atam ngatai de dali healthcare providers ngatai dali balala mi akawi health record chi apam akali gazem khuida health service mathamaingsakra gachina ajukum we marun charik mugada mati aina tangda yangaka Ayushman Bharat Health account 17 crore 33 lakhs 69,087 lehera chili doctor thingthra shaka thrada mati janga kala health facilities thingthra shini shakatum thrada jiko kada mingchen sahirajia. Manipur wing Reong Han Tochani Kresada Mayana Hockey World Cup 2023 Trophy Tour Imphali Ungshungi the Ledale. Tourji Kayon Tarek Shinitang Manipuli Ungzangda Yarina Yangkui Kwai CM Bangalore Kashanaka Wivang Chite Mirada Manipur Hockey President Koirom Loyalakpana Hanga. Loyalakpana Gahang Men's Hockey World Cup 2023 ji Odishale Zinguma Tharau Tarek Thrada Katum Aina Habokta Tarek Muku Aina Tangda Rumira. Chui Trophy Tour ji Ogutri we Apam Gatede Dali Wakanda India Le Kyon Tarek Pangatang Ungzangra. Kolkata we Ena Imphali Tarek Shinitang Ungshung Gigijina. Trophy ji Imphal International Airport Li Chief Minister N. Biren Singh, YAS Minister Kala, MLAs Aina Manipur Hockey Officials Pingna, Wang Rokhirada Leidale. Rakra Hockey World Cup Li Ngreogi Giji Indian Hockey Team Li Olympian Salakpam Nilakanda Sharmala Zangdaleda, Loyalakpa Nahanga. State Kajivo we Hockey Team Li Kakadom Sada, Hockey Indiana Lupa Lak Katumrip Miracle, National Level Tournament League Zang Shinau Rano, Mayarnau Rano, Manipur we Hockey Team Li Lupa Ting Hangshini Mirada Hanga. Kelo India we Hockey Kangreoli Zangkavai, Shinau Willa, Mayarnau Willa, Arihon, Kuman Lambak, Hockey Stadium Li Tryout Sadaleda, Loyalakpana Hangsanga. Manipur Tupul Ngalay Kaminli Tisanghai Bingli Railway Officials Bingna Kayakshi Mihera. Northeast Frontier Railway with General Manager Anshul Gupta Nathanda, Divisional Railway Manager, Principal Chief, Aina Officials Bingna, Tupul Laymin Matars Bingli, Mathang Unit War Memorial Homage Vamia. Anshul Gupta None Kawale Army Officials, Aina Railway Officials Bing Karajan Gasa Sambanga. Mega Railway Project with Ot Gasa Unit Li, Anshul Gupta Mia Kangai Pongshoka. Laluida Aju Wikamataya Pauping. Ukruli National Indigenous Product Expo Hobokaira. Imphal Mandalay Rikwai Flight Masangla Zatpokora Jihera. Achu Wibao Heling Janghaira, Bawanada Clean the Tumsai Kurale, Ringapagala Kamahaya Zimiksho, Musasirano.